munene wa thirikari Osonko ni bwa Mary Johnson Odwor akirutwo kujibwa mbele ya mugambi thini wa koti nene Bati Mwamuye koti ni yake ambulu ni idhurite blogger Daniel Muthiani kana sniper aulagiro gwitukira kwinya nkingo na mimero na kwima meruke. What I found as the cause of death in my opinion was asphyxia due to ligature strangulation. Asphyxia is lack of air. Ligature is something like a rope tied around the neck. Odwor akirithia mbele ya koti ati mwili wa sniper wa moru nkunyema ite kuonekana mbaru kunikanga muthitu kuonekana maurini maurio mama kuonekana memaringange uthuku amwe na ndamu kuganda kingoni. It was also decomposing, and decomposition was marked by discoloration. Discoloration is change in color, the body became darkened. I saw a lot of bleeding in the neck muscles. There's a bone called hyoid bone, which is usually found on the neck. The rib number 9, 10, and 11 had been broken. There was soil which was blocking the airway from the upper part to the lower part, which is called bronchi. I saw a lot of soil, which was estimated to be about 30 grams. There were bruises on both lungs, and there were bruises on the right side of the chest. Okagitaka obisi ya thirikari ya ataalamu ba science ya government chemist gwitukira Kipto Sang ni eleithite kotio ino ati ndawa ja kwira migunda ni jonekanire nyume utwire kuthithira mwiri wa sniper amwe no gukineth mbae na ule ni mwili na mumenyeri wa Mary nyumbani ya kwigamira thibitari Marimanti level 4 ne thile thinani nyume mawakili makurungamira njia sniper kumuria leithie tumia rutire mwiri wa sniper nguo na kwithirwa akethia nguo ino. Mawakili baba kiuge namba kwithiria ari njama ya kwangaratini okujiba Osonko ni bobo. I would like to put it to you that you are lying to this court, that you purposely interfered with the evidence of this court ndio ukweli usijulikane ya nini imefanyikia marehemu. Hapana. Sio ukweli kwa sababu kwa zile efforts niliweka kusaidia relatives kupata hii mwili, nilienda an extra mile. Kama si nilikuwa nimelipwa hawangepata hiyo mwili. Hapana, nilikuwa ninataka kuwasaidia. Hiyo ndio kazi yangu, hiyo ndivyo ninafanyanga. By burning the clothes and burning the evidence. Hapana. Sikuwa nimepokea favor yoyote. Mbeleni tulikuwa tunatoa nguo na kupreserve. Lakini after the incident, wakati Dr. Odwor alikuja together with the administration tukaonelea mili ya polisi kuanzia hapo haitaguzwa tena. Igambali ni kuligwa kuthina mbere muthenywaru mashahidi bathatu bakiligwa gukinyambira jaji Bati Mwamuye wa mbele ali abisa kumakiri kampuni ya walaniria Safaricom na nkobaili ba muthuganirwa Crispus Manyara kuma koti nene ya Kiambu. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. MCA wa municipality Caleb Muthethiano ritia karibano thimenti bamenyere na bagetikiria gutejithwa mwerekerane antu baria bakuregana na mirandi iria ikurikithwa ni thirikari nene. Caleb akiuga ngari ya Rice Golf Course na kieni kia ndege ni mirandi iria atongeria baingi bakwenda nteri ciao. Nio ndi kinya biashara bamutindwa baririte mirandi ije tauria tugutarirwa ni mwandiki ndeto wetu Mutugi Kare. Menyeni butekeje kwa irwa buta mirandi ya witi na mbere niyo migambo ya MC wa municipality Caleb Mutethia kiria karibano thimenti akiuga thaiji bamwe batongeria bashumirite kuga bate kwenda state ronje kene kia ngofu kana kia ndege aruga barugo jo kende gachenchwe ikwa kwao na kigwetwa tiwa kwa mwitone kurina thina torebethirite bakiuga dinera nkuona hiyo kimantu jajo ndotote kwenda project ita kwao nuntu twaja kuga mantu amuito kama mantu amite utemtu tino obligation ya kwanda mite na iro ndruga au bakuigwa gutina mite ko batyo thithwa ya strip athiritigania kane gembe ka imenti yangi gutina thimenti be na obligation nyabo ya kwanda mite na au nuntu mite utino etiuma
pakejo twairia batonia thatu akitu bati kwanda miti na antu ibakwaria muno ni kimwitone atukuga atiri ni akiturale space iria turingi umbothithia such a project na that we to conscious na mantu je environment andikani antu betu atiri facilities ichionde bukuga chino thimenti itetumero ni antu bano thimenti. In fact 100% of these facilities serve the bigger community Emero County. Kuruki bamwe ba biashara kuma mutindwa ne bogite bo batina thina na mirandi eu bakiuga ni mirandi kijene na kigune kenene kiribo mono kirigo kiria biashara na uchumi batu tukumenya biashara cietu igakura turi a Meru batu bara tuita biashara Meru County tukumenya thoko cietu ciagakorwo ne thoko nitete gukira na ino into bire bikagura bakuma State Road bikauma ku ana betu bara ba Meru County bakandikwa State Road na mantu ja ingi ja manene jakathithika Meru County te a Meru bakorega maendeleo ni antu bara bena interest ciite na thaiji kanya ka ni mutuma metho aite ngugi akinye Meru ara kwenda kumikinyia kuraja tugitwa i president tugeta Sagana Lounge na kanya kara tugutaga gwita na ara na transport ira tugutumira na ndi tukuretero yeto akui why don't we embrace it tumejokie ngugira bakurite gututethia Meru na gutango icio ndira bakuona effort bakuthije kenda batutetheka ibaye kanya barite ibaye State Road ibaye tekiniki andega ya Meru na mantu yange ya bakuona ibagite atia ibadi Muthiene MCA kare barua keniki andege nikigwakwa na nege akige akinyana gichunje kya 50 kuma kirigana akiuga tora rojo ndege ya mbere rigeri gukinyau gutumbika na enderwa mono murandi jojo kamba kwethera jokirika that airstrip is most 50% done na maybe very sooner than later antu bageti kuona ka tuketha twireta ndege mbere kenda antu betu bamenye exactly what has been happening. Ke reporter ande to sheweru rea kwa rieto ni mutuge kare Kinya kethirwo ari na miaka 76 Kanja Ntomukaria kuma Kirindara wa Ndine Antunene na tonyete rwironero guchwa giti kya MCA wa Ndineji akiuga kare totongeria bwina mwanya akiaria na njira ya mwanya na Weru TV Ntomukaria na ugitewe akarumira kampeni chathere na ikwariria maendeleo. Edwin Gatobu na aranirite nawe na gutudranira riboti eji nana mbagura tunayombe wata Kirindara noni wata Lenjoka noni wata Murungiane noni wata Muruota no Kanja Ntomukaria ni Kanja Ntomukaria kuma ntura Kirindara wondi Antunene giciko kie Gembe North ore ochumirite na gwitonyithia kinene ke siasa kwa mbere burwari no kuruba miaka 76 akiuga ejite na kiroto gya kuretwa garuru kuba kimoiti na mbere ku na guchinda na ntu bangi kathomba bareba kurwira gitiki kya ware ore ku Patrick Mwirigi nore ware ku Jedero Mauta ndenda kurona njoyi turarwanda no tonjo yo kinyanga rwanda muno antobato bantunene ba ukinyangwa bakorerwa miunda ba tyo nika bakorera nyanda uri akirera kyo na kyo kiure ka kinyanya mpuko bere mbona kirera kyo tora antunene na inde bateza tethie na nchoke nde bakuthura ndoi kuma Kirindara mwanka kilera mwanka kinda kilele oni amo no koro kankwera ngotora kinyani na imbone bibona na kwa musie ntunene andi ngawa ndau Kindacho location. Echo bendana kya makando. Kyangirio ni moi. Nondo moi na ngwatelete na nampere ngare kanda achunderwe. Kankwari burun. Kankwari bu ndom stress. Na ndawe kantora ntokerani. Na kukire kiurie ke kethiro ari na kithomo kinganu kya kwariria na gutongeria na kya ntoba wondi eci Antunene. Kithomo ni mutwe. Na kithomo imaiciria wathomi no teka thoniria ntu ni bainyeletwe. Kithomo kitanontu. Tukengana tekeu mwanka ndeke wate okwanda romba kura nketha ndekubunda Kisongo nika Kiswahili mije kindoko haya na ndia aliye Kiswahili mimi najua Kiswahili sana oni ndonga Kiswahili wetupeka mimi watu ndio watu Antunene wetupeka hakuna maji hakuna kila kitu oni nda wetupeka ngiingia kwa county utachangia mimi na mbesa ya county manye watu maendeleo yao Mwango kwera watu kaunti. Akanja aduga ni onto siasa ici nacho ari chinda na bajojo na nabawe. Akire akia kunje ni urumo na ngwatanero kerechio. Ache tuembae nekatokoromba. Kamurombi ayo yanonge ari. Wano koromba na ina koromba. Koromba kotena mururu nderomba
na wabarombe utokaro nonge ndipo bo bingo kana nde mwakro wenke bayakira waeta muntu rumonge wata muntu chambulionge Antone Antoto Chawero TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Chukuru kwethero gikujira wagagia ni ntuburingite biongo bya nyomba cia nteto bonene aria chukuru chine gwetata Nairobi School Mangu Alliance na St George Kinyachio ikujirite bona kinyaritwa bero bane tutikurirwe karika ria ikubiaritwa 16 ba utumishi girls na aria amona bobo thirikari inyirite chukuru iteingwa Raymond Mwenda na kwenja injankuruki Ikwethete kwina wagibokiriria ki skuru mwanya nthigurune gintu gitumite skuru ikera aciari baire anabo bakauruke narua gutore na thina nyinge ne at least gukira turukire muciari kuthagana mwana wawe na kirando na kirio ne mupangirio jo mwega ikarikare arire kuriaria ni kuya kwa nyumba ya kurara ya skuru ya utumishi girls county ya Nakuru na raito 16 batere uturo bo na bangi kathombo tiwa na ngurario. We have 16 fatalities whose identities will be identified. The process of accounting will be taking place with our investigators. Akiaria Minister Kithomo Julius Ogamba Migos na wete tumiribonda wa Sambogita utongoria buthuku sukuru magerio na yangi kathomba niyo yotuma gukethia kwina wa ibokiriria kire sukuru. This is not a one solution fits all because the reasons that lead to the students going on strike or showing unrest are various. Some it is pressure, some it's copycat, some it's peer pressure, some is exams, some is poor conditions in institutions. It is not one thing that has caused this. So that's why we are saying let's have a platform where we can receive all these issues and address specific strategies to these challenges, including the issues of infrastructure. Ogamba na gwiri bamugirite matheta kathomba na yaomba kwani ko etumika kwithira kwina kunoa kire sukuru na kuwa base nche kalenda ya kithomo otiela kwina ngananio kenda tamu yele itekethire ne yonda aya. You see, first term is 12 weeks, second term is 14 weeks, and third term is I think 9 weeks. So we are now going to rationalize that and probably have 12 weeks across the board. We are working on that, but from next academic year, the terms will be rationalized as part of the reforms that we are doing to engage, to ensure that our students do not get exhausted when they are in school. Akiaria Trimen na wati baruba kithomo kwa rerio kwaria kire sukuru munini wa risk thure kindeke na urebo ya thirikari patete kiria mitue mithuku sukuru ya yakuithia sukuru. The government condemns with the strongest terms possible acts of indiscipline, especially to the level that has assumed some of the students orchestrating arson that has destroyed property, and in the unfortunate instance of Tumishi Girls Academy has led to the loss of 16 precious young girls who had no mistake and who did not deserve to be harmed by the people so close to them, their own their fellow students. So we will not tolerate, for whatever reason, irrespective of the grievances, any criminality that leads to loss of life, arson, destruction of property, or any discipline whatsoever. Raymond Mwenda, Teto Siaweru. Tanjire ya kurigiria chukuru kwago kirio ntobuko jeribo nene ACC watigania Central Duncan Okech na ugite ni bairitaniritie gutegera chukuru cia ntere unondene. Okech ariuga ni bombete kuriunga chukuru ne kathomba na rakagitenyo kau ariritie iubiana bya kureo akiuga no bikuoneka ende matagaria ni jagukujukwa gukandana nabo tagwikirwa mpene kwa thuganirwa bamakarika jaja. Brian Kimathi ari na Nteto Tariria. Irinjire moya gutegera makarika jaraja kujiri monoja migomo na kuingo kwa skuru mapema. ACC watigania Central Noe Duncan Okech na ugite na ndiboni badhukiti matagari mwanya kutigina madhomo nija kuendelea ora kubatere. The last time
kulikuwa na unrest, ilikuwa ni Mikinduri Girls, lakini walimu walijaribu sana, wakai-contain, watoto wakaongeleshwa na tukapata suluhu, hata mpaka saizi watoto hawajatoka shule. Boambere ikithirwa ni kuriunga maskuru mwanya na kwithirwa bakimanyaja moja mantu jara alitoba gukurukira. Director wa education amekuwa akitembelea mashule practically kila siku, kutembea kujua hali ya shule, kuona vile watoto wanaishi, kuona vile wanalala, nini inaweza leta shida kati ya walimu na watoto, nini complaint watoto wanaweza kuwa nayo. Amekuwa akitembea kwa hizi mashule zetu zote zenye ziko within Tigania Central Sub-County. Na mono gwika kanya na kwaria na arito kubonera gitumi gya kwithirwa bakigwatira mathomo jao ja gintu kia gitumi. Watoto wetu pia tumekuwa tukiwaongelesha kama wazazi, tumekuwa tukiwaongelesha kama leaders, hata wanasiasa wetu wamekuwa wakiwaongelesha ili wapate kutulia, wajue umuhimu wa shule. Walimu wameweka watoto karibu, wanawaongelesha kama kuna shida, they sit down and discuss na hao watoto, wanafunzi wenye wako kwa hiyo shule, wajue ni nini, then kama ni kitu inaweza kuwa corrected, inakuwa corrected. Indi Nkuruki akiuga bora butigere ni mauja mapema, untu akuga ni bakurwana buna njira ya gisheria, untu nande bombete kuonekana bugisiara matunda. Shida yenye tunaweza kuwa nayo pengine saa zingine inakuwa kama early pregnancies, but hizi tumekuwa tukishughulikia kisheria. Wale watoto ambao wameshika mimba wakiwa bado ni wadogo, we usually arrest the culprits na kupeleka hao kotini. At the same time hao watoto wanakaa nyumbani kidogo, wakijifungua wanarudi shule wakiwa wanaendelea na masomo yao. Kiripotela Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Mutegeri au nio tukona kanya ga kunogoka nori kana kuri na kiuria kire tukuritie uriona ni kikuri na wagagia bubu ingi mashukuru nejetu na ni tugukwirite otwe maoni jaku na kire mutandao jetu ja Facebook. Joseph Kirema ariuga bad parenting, the Bible says spare the rod and spoil the child. We can't call our children kababa na kamami and expect good behavior from them. Maybe some parents should guide their children well. Kurina ongi kuga learners have realized the laxity that teachers have in matters dealing with discipline. Une Robert Mugambi. Kurina Newton Kimathi ariuga these days a 24-year-old is an education degree holder and parents are trusting these Gen Zs with their 16-year-old children. Itana mbere gutwa maoni jaku na rikana ningo kwerete ruru ni ruru aria tukethiro tukiareria na ageni bakwa baria tayari barikitie gukinya studio ni barikite gukinya studio turi na mwandiki munene wa kiama kia NAT Meru Caxton Miungi tukethirwa tugikarandi nawe bari na Kimathia Munde uria kagita kamwe wari director wa kithomo na ru ni ruraria tukethirwa tugichambua tutegere nimbi kurengi kiri kwithirwa kuri na unrest na mawagagia jama ingi kiri cukuru cietu na niwona tumagaruka nyuma ya break no indi tugichoka tugakuretera rwaria rwa uria kiama kia New Dawn bethirite bakimeneria mutongeri wa kiama kia UMP Kawira Mwangaza. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda
Farm, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kenya egitara go file returns rigo kinya na KRA nande ne kureterete otungata bobo akuye nagwe nugweti oterio go file returns chiaku ore na kiorio kionde egurore mantuje giogoti no tungata no bore ko kere KRA bagwaterete na Wero TV, Wero FM na Wero Digital tukaru mature neje to county ne Shiamero Tharaka-Nithi na Isiolo mweri jojo nego kurukira roadshow enene nego tigera ate no gotetheka kire mantuje giogoti ntuko ya Jumaa tariki 19 mweri jojo ne Muthara, Kangeta, Maili Tatu, KK, Lare, Mutuate, Antubetwe Kiongo, Kiengo na Farm. Nayo ntuku ya Jumamosi tariki 20 Nchero, Kianjae, Maua, Red, Kimongoro, Kieguchwa na Mekindori. Ntuku ya Jumatatu tariki 20 mweri jojo ne Keria, Polepole, Chogoria, Chuka, Kanwa, Marimanti, Mukodhima na Giaki. Nayo Jumaine tariki 23 mweri jojo ne Kagoma, Charia, Metongo, Nkobo, Egoji, Kinoro, Mikombone, Kionyo, Kithirone, Githongo, Katheri, Kithaku na turekerie Kirogine. Na ntuku ya Jumatano tariki 24 ni Gakoromone, Kerua, Kibereshia, Timao, Soboiga, Maili Saba na turekerie Isiolo. KRA, tulipe ushuru tujitegemee. This is quite a game. It'll be a free kick. Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia Motwaja gairo bitego tutethia neke. Hai tokorega Ng'ombe ciako ichiraragire. Ngoko ciako itekorekia. Nguracha gona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice Mkombozi Fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne Shiamero, Tharaka-Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.
mataro jotano kire murimi ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ng'ombe ciaku tigira ni kunyoroje bwega ichikona chumbe kung'ana na kubangania irora kubatere. Murimi tigira akamina gikamiro kwa ng'ombe ciaku igie kitheru nkuruki ng'ombe ni batere gukamwa ura kubatere mathajareza batere. Murimi tigira ng'ombe ciaku ichigukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ng'ombe ciaku. Rira ng'ombe kwewa njau tigira njau ni kunywa kithana mathajairi jambere nyuma yayo guciarwa. Menyera meari bwega na kaire murimi tigira ng'ombe ciaku ni gutungatirwa ni ndagitari uri no menyo na kinya ni kwewa nchacha mukagitakara kabatere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo jibu ndogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Ndio. Joymax Animal Feed. Turudia ndo ni sawa. Joymax Animal Feed. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Nibwaga mutegeri no tubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu na tukiumagaruka nyuma ya gwita mbere ya gwita break ni tugukwirite ati tukethirwa tukiaraniria na arimu betu kana ageni betu baria tayari barikite gukinya studio cietu tukiraithiria ni kinontu kwithirite kuri na mpangaratano nyingi ya kuonekana kwina wagagia bwaritwa bamwe bakithirwa kinya bakireta wagagia na arimu bagakira nontu bwe karikarire akari kire shukuru ne utumishi girls baka betikiria kwana mbere ya midterm nikenda gutiga kujirwe gutemantame thirikari ne aririti ntububu bakauga batichinja kalenda ya kithomo no mwanka kithomo gite na mbere na gute midterm igetiwa mbere ya kagita gatikinya na ndwaria ni chithiriti kia rwi nyingi achiari na akenya ni betite na mbere guchiuria biuria bia inawagagia bunde bukuma na jeja ni biuria ukethirwo gichokerwa ni ageni bakwa baria tayari barikite gukinya studio cietu turi na Caxton Miungi uria ni mwandiki munene wa kiama kia NAT Rwang'irwa Meru na maybe nkiambiria na ugwe Miungi imbie kuendelea chukuru inathine kuma mantujeje jonde jakuthura jagikujirwa ri ijakujagirwa ukabere na kethri ijakujagirwa ni to this extent bwaga oni mbita wa Caxton Miungi jauga na ni secretary wa NAT Kenya Meru inkwenda kuga kagita katikaraja tamwiji ikwithirite kwina wagagia ndene school cietu na achiari na tubondo tutenda kumenya imbie tumi lakini batwe tuli alimu mantuja mono jamba ira riria igerio biri akwie gukwambiria especially ile bya midterm bieja nontu kuri aritwa batithera bathomete na nontu batikwenda results cio imenyekana dikio tumabareta thina skuru na bareta thina skuru kenda bero bane bonthe na ndi liwo tu uketha kimenyora uketha gwikarika na eu no tumi wathine tuge eu ni discipline
ira ithereriku na antu baba ingi sana betha bakiuragia discipline yeje no tukamblame ni atiari tukamblame kane arimo kaiba kane arito bongo tukamblame inkwenda kuga ntekwenda kumblame no eriko lakini atiari betu ibakujukia party nene sana kulingana na oni no to bwa discipline kwa the school bambere tukiambiria kagita kara twathoma batwi ndia twathoma twauma nja imwe cia nyaki itijia maiga utingi kuona gintu ya TV roji rwa tapu utingi kurona tweta kuthamba muro lakini tweta skuru tukethe into bibio nde bibiega no tugwetu mikeu muritwa na irira area gweta skuru nikenda kona interview kinya kore irio bikarangi kinya kore irio bikana na nyama nontu nja bitoneka thaiji cyana nduke yo compare mwana nandi nja cietu irithithitwo bwega sana nkurukie skuru nja cietu kwina TV nja cietu kwina wifi nja cietu ana ibotumira thimu na ana bategwitikirwo batumira thimu skuru kwau amwana na kwenda rira ake na kwenda ureta thina kenda ana au maskuru eja utumire ntobi bainge bagwa skuru ijansera a compare na njeo no tukomwate kanja cietu rira na bamwe baumite ana bamwe baumite nja kwina wifi nja kwina TV internet ria kwenda tumira thimu ari the tumaire gitere ndema na gutikiendaga enda sofa set tiwi rio gakoma maitine lakini eta na skuru intobi keda biteo no ntobe gwetumike batega bakona ta skuru ya nsera na ikyo baige benda kureta thina nikenda bakomba kwingwa kinyatha kwitha kwina itumi bimwe biria bituma ana baeja na reason no ntu ana bainge beta kwaria na arimu kala bakoja na reason ibaeja na reason tiao ire ituma baana na kira ituma kugea na discipline skuru ibaja na reason bakauga arimu batu bathikira ati gutina ira tumbagutana sonko dialogue bateja kwa kanya ne arimu baraniria na ria baraniria batigwatanira bauga arimu batuikie dictator no tubetu mikeu kenda bomba kujereza nkuruki ni kwithia into na kwithia into bingi bia batuma bengwa number 2 ana babeto ria waboria nimbi tumoithia mantu jau baruga nana pakora ndomtiri ni ndomtiri tithongi and it is true skuru jo nditekari omwe kuyo je na ndomtiri je kibwega kwena inge itiaki bwega itanda bya byomamerwa ndomtiri mwe nitanda bya kulikaria sana no ntogo tumikeu remwe ane betha be right endre ibetha be right ki argument yao ende batitha be right ki kwinyangia gwatera umwarimu tugachokera ki interview ongwa no ugatwa no ndene maybe amunde gat imuchiari ukondekeza mwana to an extent eta chukuru ariona janchera ari akabanga kathithia maasi njokenja na aria kwina stare. Asante sana no kasi bwaga ndo bago Maria Munde former district and nosa ira chat maera dato taito suna ndicho mera ile taito ingero purely our KMT secretary akwaria we passé on top of that the other things particularly when you government policy rero and then the intake era yokagwa wata school like Choria school like national school sort of them that school ina capacity kako kujukia 400 ayo kage 800 meaning that that school ina lot of congestion mwalimu already atera equipped nondolwa yapo capitation release betri bati kweta school katweke kweta chongwa na ana ibetere baba inge magana watu kada isaro to pressure
wauma ndo yara mwalimu abati kuthithe kenda kidogo ndirwa mic yeku ina kathina maybe igikinya kurekebishwa tugachokera kiri ugo lakini kiri miungi maybe amunde akwaririo ntubuigie kwithirwa kwina congestion maybe kiri mono boarding school na reo kuona dormitory ibati gukamata ana kiwango kina lakini ukoona itanda bire biki ibibingi kupita kiasi. Who is to blame? Mbere anso kekiore kumbuge yao bwana muda gweta twina thineu nontu grade 10 ria yatwikire bagweta senior school kwena gintu gitagwa pathways na pathways nyingi ironeka school ya boarding school secondary school ina ya boarding school so ara babo the beta ndi secondary school nontu bakona batumba kuona interview ndene ndi school bonde bayukirwe school iji wataka school imweja iwa gweta an example tukugweta teka tugoini wikari bayukirie ana nkuruki ya ura bajukaje kagita kau na nontu kiu wekwa gweta kuona ina iras kinyabi mabigaro bigatwika ndomtiri kena bakomba koraro so kambuge uratumba blame passe ni policy na alimwe kinyaya teka tukwenda gwetapwega sana principles baingi ebayira bena na bakai no bakala twatubera tunini thirikari iyi no tubo competition no tubo tumike benda kujukia ana baba ingi kenda bakana ngura mbese thirikari nyingi kenda bakomba kumanage school rayo so no tubo tumike kujukia alito baba ingi eo is a problem nontu wataka ja mwankijona yuaide skuru area yuakarikire nontu safety measures iri gwiri kujukua itathingatiri bwegama na ntieke thoko na gweta safety measures unandi ukagweta thaiji tugachokera nyume kagita gatikura jana buinthe bukethirwa bwina time kutariria muthikiria na mutegeri wa Weru TV Jakoni Mpangara tano ire itite na mbere gukujirwa no indi tugichokera kirinteto cietu kaunti namba 13 tayo Tharaka-Nithi yaumire na kumenyeka ni baingi ja stronghold nyuma ya kujuria kura cha Kibaki ithurano ne 207 amona bo na mbeji teka chinge imono indi ni namba ikuchanagirwa bunene wekira baingi utongerio ne homto akigeria kujuriria gikabo kyawe kiuria kire kinene tukwenda guchuria nikethirwa kura yu akariba igagwa murutira jwacho kimaendeleo kana chitagwa stronghold rietwa mono thaiji munini wa rais umite county neu mwandiki nteto wetu Nicholas Chabare ari na gichunje kya mbere kya rugonoro mwanya gikabo kya Tharaka-Nithi. Kaunti ya Tharaka-Nithi ni kaunti 13 kiri kaunti 47 nthiguru ya Kenya na kaunti ino ya Tharaka-Nithi yina unene bwa kimenda kana akinthiguru burabonekana ata 2,695 km square antu baraba ithagirwa bari nthiguru ya Tharaka-Nithi ni karibu 400 kuthi 500 kulingana na bura census ya thire na mbere na kuonaniria bakathi na mbere na kwithirwa bakura census giki ya kwithirwa ikiruthwa mwanka athaino Tharaka-Nithi nije kene muno mantuni megie uringi kura aringi kura kiri kaunti ino kuma mwanka wa 2007 muno baba aringire kura mwanka oju wa 2007 bari igategate ika 1,134 magana mana ma 17 nithie kionekana yena antu obaingi baraba aringite kura kuringithanwa na gicigo bunge kya Tharaka igitariru tukura tunini tukura tutu na ri tunini twikagirwa gikabuni kimwe tika kura cia Tharaka-Nithi ri mingi. Sajili yetu ya gatuzi la Tharaka-Nithi kwa sahihi imefikia takriban watu 258,250 mwanka wa 2007 kiri kithurano kinene kia urais irio Tharaka-Nithi ira yari na icigo bunge bia Nithi na Tharaka yamenyekanire na yaya kiri mapu ya gisiasa nthiguru ya Kenya na ara kura cia Anithi na cia Tharaka cia kinyire kiri Bomas na cia chenchia manto buramakari nkuririkana wega muno kura cia Kibaki na cia Raila
Raila ali mbere nginya ndakinga ya mwisho rĩrĩa kura cia nithi alinithi rĩu Mala na Chuka yarĩ constituency imwe. Kura cia nithi gukinya nicio ciacenjirie dynamics ciothe ciatũma Kibaki rĩu akũrũka Raila na atangazwo arĩ mũcindi. 207 ndetwaringire Kibaki kura na twamũbetũkithia na tuĩka wa kũbota gũtongoria antũ na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. Rĩrĩa gwatuĩkire kura nĩtakomegana na rĩmwe na baba Raila na gũgĩtuĩkĩkana bahati mzuri area ya baba nĩtakwa yatarĩtwe kura ciegana. Tharaka Nithi gwatuĩkĩkana kura cietũ twĩkagĩra gĩkaboni kĩmwe no nto tikwa irĩ mĩingĩ nĩ tũnini lakini umenye kanyama kaka nini ko kagwethagia latiri na gwogu tũrĩ tũrini ũgu twatuĩka twekĩrĩtwo gĩkaboni kĩmwe na Kibaki we igĩtuĩkĩkana rĩci yachire ikĩruta equation kwĩganana na Kibaki agĩcinda. Kuma bau antu mambĩrĩria gwĩta Tharaka Nithi stronghold matũmĩra kanyua kao kuga Tharaka Nithi nĩ stronghold na nteto enu yakangagia antu mũno nundu mendaga kũmĩgwatithania na ũndũ wa kura kwiwa lakini kutari bo ndaka tuendete Kibaki nuntu ari muse na ari muntu agukiriria na nitweragwa he is an economist. Ukuni Kibaki athuragwo ende aro NDP na athuragwo antu Kibaki ate kuthurwa kwa yenyeri gukwa antu ni mathura Kibaki nuntu ni mari na maono monete Kibaki ta kwari economics na Kibaki ni tuonete ta kwangi tutetheria economy yetu nuntu Kibaki ni twaisia kaririria mauntu makawa na majani na eria nuntu inu mosteri nicio twarimaga. Kuringana na mutugo wa aringi kura aba kaunti ya Tharaka Nithi kinya gwethirwo ibakai baithagirwo baena ngwataniro na urumwe kiri uringi kura abwa urais na ikio nontu kura ino chayuchirwe chechabata amono thegoro ya Kenya kiri githurano kionthe kia urais. Antoni mamenyire Nithi riu as a whole ta constituency no tare constituency mwende ni talenga constituency ri msimamo munene constituency ya banga kuringa kule ringa gere block emwe na anto maritie ruge emwe na igacenjia dynamics ya siasa kururu. Tharaka Nithi yoshagwa ere county area so united nonto na mauga ne hoyo wakisema wanasema na makwenda ta president wanamatendaga kumenyoro warangiere ko makwigagira njala cionthe. Ninkuririkana ibinda rya Kibaki manengere Kibaki cionthe ibinda rya Uhuru manengera Uhuru cionthe ibinda rya Ruto mamunengera cionthe kwogu ni antu methagirwa magiciragia magatetheka from leadership. Nigitumwo Tharaka Nithi was the only county iria yagwetagwa kuria iki kugirananiwaga population ya Tharaka Nithi eganati eno yaombire kuleta balance kana kuleta difference ya kula inu na ukaya kuraithiria igita rionthe ria kampeni gitikia urais atongoria baba kuromba ITBB batikiragira kaunti ya Tharaka Nithi taoni mwanya mwanya bakithiuruka kunikenda bathi na mbere na kuromba kura achia anto ba Tharaka Nithi bona kana ikaja ikaboni ibiao bathi na mbere no chinda giti giki utege ntukega taenderea mwana cia kumenya anto maria maragia ruga emwe makamenya na anto monthe magacha mamwite no makathura ningwetikia no makuthurire kogu nigitumuonaga president monthe maria megucaga magiceria giti ni megucaga maici cia Tharaka Nithi ikegwa ire gikaboni ire bantu bamwe kogu no gacha kuga kulungi president 10 ni maici makathura omwe maumange makagwata almost zero. Riu antu nundu angumerea ni mendaga gucira blessings guku mundu ageciria uko akarathimwa wanawe bagena game changer nundu abutinu cia Tharaka Nithi. Nitukenagirira muno anwegwa nituona ataka tukongorothwa nitumenyaga turi strong ndi nontu nitio tubetagia president na ndi turete agira tuthi na mbere na kurekana gichuncheni kia biere nkuoneria ende kuma mwanka uju wa 2007 buranto aba Tharaka Nithi ibebona gisiasa na kana gwethirwa baguneka. Antonio Wero TV Beton Class Chabare. Kiama kia New Dawn nikiugite mutongeria wa kiama kia UMP Kawira Mwangaza ari na karumenyeria ga kugitaka mubango jwa okolea kagita karia kumenya igamba ryawe riri koti bakiromba Rais William Ruto gwikia okolea ijinteri riri no batu tatrukana na inge no ntote mubango jwa muthuku korukini bakoromba athinjiri koria Kawira atige marumi tebwega Bishop Tawe
kuoneka kinya kirumana mitandaoni. Muthuri Muriuki na kurikithia. Gikunika ni undo nikumbete kuthaikerotera mutongero kia QMP nwekawira Mwangaza bakemrariki micemeniwe ira kuthithia gisiasa na ati gutumira migambo marumi kana inya kuandika mitandaone undu bara butibati kuthaba kionekana kuma kimuthenjero kikanisa kwenda kuria all the bishops and the clergymen ba Meru bukia kwithwa no bombeke bwatetheria Madam Faith Kawira Mwangaza kumuthithiria counseling na mentorship kendelewa kwithwa we bishop ikuwa atia oya ora Biblia yuwa muntu ro kwirireria ete kya muskabu no mwankethwe na metremia ethro mukuru omwekuru umwe ethro mukuru wa mwekuru umwe mwekuru wa mukuru umwe muntu te mwendi becha na muntu te muruman kunete yo kenene ikuromba the fathers ba Meru baraba ichi mentorship ikuwa atia bathithiria bishop uyo mentorship nekera kendare kaweta bange bimba kendare kaweta bange irumi birawetana no nto we bishop mukerio murungu kore irumi otiomba kwithro eta na mutandra wene nguruki bakimwira batena thina na Mubango Jojo kurea bakurinya mutongerio mugongo ombe kwithwa kimutetheria nguruki kutigera ati Mubango Jojo tukuthwa jokiagira ethwe kinya kijumaria o Meru indethwa kiurirwa kimantu jegigite kio gavana ingo geu tugutigerete endelea na kweja na mandibuti endelea na kweja na ng'ombe imwe endelea na gwita naro kweja na kamutu kamwe tutarega biweja na no tote na ngoge ngia kurita na ngoge ngire ngo tutigerete endelea na kuruma na mitandaone no tote na ngoge ngia kurita ikweja na iko thioroka u endelea kinya na kurumana no nto kwenda nto bakwenda otethio president na kwenda kura ya mtu wende ito mura kinyomba kureta Madam Faith Kawira Mwangaza kiri umutethere kuria cha Meru na murete na mwethi ambassador wokolea aitake okolea kura kuonza kwina thina mbata atutire thira twini ondene Meru bakiwejera maingi Kawira Mwangaza eka okoletia we kagitakara kumenya kwigamba rekotini ndirakuiria itukumenya bwega ati processes especially tia okolea kinyariria twachiona muno Mwangaza ari ofisine cia umaira riria igamba rekoti riria akui na igitariria kutene igamba rekoti process cia okolea chikethirwa chikinyia lakini winde wakika utichoka mbere utiamba ramba kuthira niaro muntu no ambe ambare akinya nusu agera ndo bake kuringana we ambare tete ikona gachoka utemi unjise bwithika Kenya inthe gikatiba Kenya inthe sheria tinde yo theri muntu ogerago akawira nachoke nengo utengero imuntu imakosa era waro ya kuingire na yo umba kuitheria kotini Muthuri Muriuki World TV mutiriro kangangi Mubango jwa katiba ka Gen Z ni jugitete Mubango jwa mwanki kienine kya monaniria gitoro ASK ire ruguritwe na Arua County Commissioner wa Meru na irite akarina onania ati kwino karia bakungana kiri ntuko inya iria monaniria jejeja getana mbere Mubango jo juri kwejira kienine gike mwankantuko ya Friday. This is Wero TV and to be precise this is Katiba ka Gen Z. Tumeamua kukuja kwa ground. Sijui bwana niko excited. I am too. Ni mwagojo wa Mubangojo wa Katiba ka Gen Z tugetirimana na mwagojo wa wonania bwa urimi bwa kaunti ya Meru mwaka jojo wonania bugeta na mbere monka ntuko ya Jumamosi bakiaria bamwe ba arungamiri pa wonania bobo ni batariritie moguni nkotho muno kiri arimi na kinya kiri ya biashara. Amekuja na mambo yake, amekuja kuonyesha hapa hii ni kuja kutafuta soko, sio eti ni hapa tu. Amekuja kupata elimu ili apate kujua ni namna gani zaidi anaweza akafaidika na hiyo ukulima yake. Na ukulima sio eti inakwisha pale tu kwa shamba. Kuna wale wana husika na labda kuongeza thamani kwa ile mazao yao na katika hiyo hali wanaonyeshwa namna watashirikishwa na wengine na soko zingine za mbali, sio hapa Meru peke yake. Na kiri bareamba kumakamba tumbire gukinya ntuko ya Narua. Hata sio kesho, hata kesho kutwa. wamekaribishwa. So si lazima uanze day one. Hapana, sio lazima. Okay. Tuko na nafasi
kutosha hapa. Uwanja wetu ni mkubwa. Tena nawakaribisha sana. Tunawapenda na tunawahitaji kwa wingi. Bakiromba kirintu kwa iwi thato itigere antu bashiomia na gukinya na bateana utheri. Wale wanatutazama, karibuni sana. Hizo siku 3 zimebaki, muje tupate kujua mambo mengi. At least na niseme ya kwamba tukija tutarundi vile tumekuja. Kama utanikubali nasema nitumie kimombo, tuko na stance over 70. Na sidhani vile nisema bereni. Kama kweli utaenda hivyo vivanda vyote ukoze kurudi nyumbani vile ile tunaita take away. Take away unajua ni kile umeenda nacho nyumbani kutoka other places. Teoremi yake na biashara kinyaku nambaru koreo. Tuko na burudani ya kukata na shoka. Kwa hivyo tunaalika kila mmoja akuje ajione na afurahie. Karibu. So kama uko hapa leo, there is tomorrow, there is Friday and Saturday. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakithinji. Mburi 12 na ng'ombe mugwanja ni chiogorobwe gorontere chanjo guni wandine ya Mukodhima mwankene jo kaunti ya Meru na Tharaka Nithi. Kuringana na mwene Ndithiji, ng'ombe chionde mugwanja ni chionekanite ondi betite na mbere guchwana na mburi. Akari ni bakorombo karia kuongero mwankene jijo kurigerie karikatarire tauria makena wambabwa gutarire. Ndithia Kathumba iria ni ng'ombe mugwanja na mburi 12 ni ireketie na kuiwa njoguni Mukodhima iria ni mwankani wa kaunti ya Tharaka Nithi na Meru muthenya wa igoro thaa 10 kuringana na Charity Gatwiri uria ni mwene ndithia ino kararithagia na kuthi kuchira kunywa ruje muroni iria ratirimarire na antu bana na betho bakimuguraria na kuthi na ndithia ino ende nyumani bona ng'ombe jionthe batigwa bationete mburi bageria kunthiuruka na bagunkwira ng'ombe ciakwa ng'ombe mugwanja na mburi 12 ndaringe report Kanyweni na ng'ombe ya ndagwatiganie ng'ombe mugwanja mburi bando ntiaciwatania. Kariba Mukodhima na kaunti Muturio munthe ni baraukire kuthingatira ndithia ino aria baragwatanirite na bitha bawikaria kuma kaunti jejere bakiuga ki mauntu mawikaria ni batejaniritu muno ni untu nkinya bitha ba kaunti Muturi ni bo barari baingi na twaringane ne betu muno kuma chibo cha buchibo ona anena bobange utio wako tutwetega taino no spindi agiriaga no agena wenka tienwa skari nkairo chumete mawa ngari 5 chugia chigare mu kiyabaga kwinganeti twanga tukoria njuguni bariuga thina nene iria benio ni wagiwa wikaria bakiuga nginya atongoria bao bagisiasa ni babatejanirie historical injustices itura kumatana na Israeli na Palestine barwagira mianka ira yari kumbere nya yechi ngwaro thata achiarwa lakini to kiakire on insecurity na insecurity niyo bakuthirio yoyo ngwano utongoria bwega gitongati twaragiria na gano kana kauga akaria na mbunge kina gwa tutora rwiro tinya borichi no gatwe wa borichi tumionagira gatithini. Sub County Police Commander wa Mukodhima Samson Murangiri na DCC wa Kachio ni bakujirite nteto ino akiuga tayari ng'ombe ni jonekanete na mburi 3 iria itigere kenda ni bathiete na mbere na kuthingatira na tayari muthuganiri wa umwe ni agwatitwe akaweza kurikaba ng'ombe 7 na mbuzi 2. Kwa hivyo mbuzi 3. Kwa hivyo ile mbuzi zimepotea ni 9 peke yake kwa sababu zilikuwa 12. Ule mama aliweza kupeana majina ya suspect mmoja kati ya wale waina ambao walitajwa tumeshika tayari, tuko naye. Kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Achore na andikibante tone bagwatanirite na mwandiki onteto Brenda Kubai kono gukengina muchiari nyuma ya gukwira mutinone jwa barabara ntere cia turu akira ng'ondu ne are bagwetete mamija mwekururari na inya ya kumba na mantone mwanya mearie gwati mbaru ni MCA Morris Ntarangwe riboti dhuraniri ni Duncan Mwathi.
Wibu wa tinda Teresia Toro wondi ya Kirengondu gicigo mbunge kia Gembe Central hana siasa thomi mawakiri hatangazaji kuma tumeme mwanya mwanya batinda kuborera na familia ya Kubai kiri rugendo rwa muthia rumami gwa wakili Elias na mutangazaji Brenda Kubai arabakathite mami uyu tamuruti wira na muntu erutanirie muno inya nyuma ya mukuru wake kumutiga mwankani wa 2026 ne rutaniri na kuthomithia na bake na batuika bari nae weta ntere ino cia Toro ario wakili Elias na mutangazaji Brenda. And she concerned me daily upkeep uko Nairobi na maisha ilikuwa ngumu sana na mambo mingi sana ametufunza. Pia amenifunza ile mambo ya kuwa consistent. Yeye hakuna siku moja angeamuka saa 4. Mom, you were our first teacher, our greatest supporter, our strongest defender. When Dad passed in 2006, okorwa muntu tie muntu muthoku na kina muntu muthoku na buja. MCA wa Kirengondu Morris Ntaragwi no mo atongoria bara bokinyete ntereino na mwana na siasa bangi bagituma polisi ya wale omubunge wa cigo mbunge kia Gembe Central ndani kili na bangi Kathumba. Okendete polisi yakwa cia family yakwa cia antu abonde tungerete ba Kirengondu want ndene ya musiyono ntubotiwa ni mami Osbora na nkwire bwana Elias batu twekirinde ora tuyira arware tuyete komboleza na baubwe kuretera mbia gathira na kuretera ngwe gari wa mbia lakini Biblia Bible ya murikana cia kwina Murungu chogendete pole se mheshimiwa James Mutia orani former chief of staff thirikari ne munya na orogoromba kurasa muyumbe wa Gembe Central 2027 tu mami enu wanenya Murungu aboinya aboreria korosieni kumeka itaka umuka hapo ina kothai Yesu. Mawakili nkutho na barani ya shoreba wakili Elias na tangazaji barani ya shoreba Brenda urai mutangazaji mwenzao inyabo ibo kinyete kuborera ndeni ya njeno araba ugite bakathi na mbere kwigwa kirugama na njeno utigire kuthina mbere kwigwe kirugama ingo bokona ya tro kumage family sana but ibo kwendekana ukorotianirie musore oku kwera musore akirira rirano Dan Kanimwathi Weru TV Weru FM ndipo tagire Gembe Central. Poleni sana. Yeto leo kombe twetu ni gatubu bitangugena TV Weru TV na Weru FM. Nkiripotera Weru TV kuma nterechia Toro gicigo mbunge kia Gembe Central mbitawa Duncan Mwathi. Akuma kiri metha yetu ya nteto kinyatu ni tukuga pole kiri njaya mwandiki nteto Brenda Akubai. Tugitana mbere munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ntukwena arua atindite ntere cia mboa na aria atongeretie ntuko ya gutanganira na ukame ntere cia Vipingo kaunti ya Kilifi na ukabere na gukarikiri kigomano gya kwariria iria kana Ocean Conference ntere cia Mombasa. The Kenyan government and the people of Kenya, I sincerely want to thank shoreline, which we hope our visitors will be able. A round of applause for Nimrod for a job well done. Thank you. Thank you for preparing. Kenya continues to participate as a member of the global community in these discussions. Fast forward in 2018, together with Japan and Canada, we hosted the Conference on Sustainable Blue Economy in Nairobi, co-hosted. In 2022, together with Portugal, we co-hosted in Lisbon the second UN Conference on the Oceans. And therefore, we are happy to be part of this ongoing conversation. This observance plays a critical role in raising awareness, strengthening political commitments, and mobilizing investment towards sustainable land management. It also highlights successful local solutions and implies the voice of communities that are leading to restoration efforts on the ground. Kenya has proudly commemorated this day since 1995 across arid and semi-arid counties, demonstrating commitment
to combating desertification and building drought resilience. Serikali ya Kenya iko na mpango wa kupanda miche na miti bilioni 15 ifikapo mwaka wa 2030. Nimeagiza wizara yetu ya mazingira kuhakikisha ya kwamba katika ile miche ambayo itatengenezwa, ambayo itatumika kupanda miti, watenge idadi kubwa ya hiyo miti, iwe ni miti ya minazi, mikoko, minazi, miembe na mikorosho. Ni fire si fire?